Kariu dung dang de ngaje to an wote ga politician America mi ci kon liu ka gambel. Karon kit kerul kurban wani jem badda wir bangwan ka pay badak te ga US congressman mi chwale Mickey Leland mi ci kon liu ka Ethiopia. Tuk de janen wuda mi chwale Mickey Leland jene US congressman ka gwadi dan ka ram kel mi lere longbo ko de bodbat ka Africa aman win mondo den re run de let ke je la US congressman che ku mer kam convince ko de na do loko o de bodbat win Africa to goal re run te ci Ethiopia te re bod mi di long che ban ke Ethiopia na rew ko balad humanitarian ba ga balad ke Ethiopia ka chang baro ko pay badak ron kit ke ko bangwan je badda wir bangwan ka kwenen tin bor ci Mickey Leland wo ka gambel alo we dakten te kam fin yudo gul kan kam mo ci rek tuok ci rina le jël ka Mickey Leland kel kan jimar kam tu ci wal jok kan ji Ethiopia dangro wo pen ka gambel ka ko me ci kuma mar kam jelen ci kwar mar kam meter roike ko gwade dan ne George H.W. Bush kuma Ethiopia jogan wo anay ne ko tun ci liw wo gor cang me tel mar kam kan Ethiopia liang mo go kam ne ken ko kuma Ethiopia roike je ka socialism ko gwade dan ci kuma Ethiopia mar kam no go kane ken wo gor gwadan ci ga penten ka helicopter ken ko me ci kuma mar kam point ne ga je ci point ken janang kamar kam ko ba go to won wanami an Mickey Leland ram kel mila tiam ga ni chang ka goitin gold ti jalat ke Africa aman win mon kelu aman ma chaw liu bok ku nen tin chu ka bot kan let goitin ci Mickey Leland kan let kanat che jojo no chaga chol aman condominium to goal rera